Wahai para laskar-laskar saking Hilal Putra, saniki sliramu ajangan ditungkul tumanina, ajangan dikelayaban ingkang beli karuan. Monggo eling maring sira kebantuga saking bapak nendi bareng ibu Caswis keluarga kangge mong-mong anak. Ayo nang, ayo. Ngaturaken pujalan puji marang Gusti Kang Maha Suci, ingkang welas kelawan asih, ingkang welas kelawan asih, sedaya sami ngakseni, sedaya mah sami ngormati. Hilal Putra alamate saking Jaya Mulia, Kabupaten Indramayu, sing dipimpin Pinda Dewe, sing dipimpin Mas Yogi Dewe. Eling-eling mamangka ini rumingkang di bumi Allah, Hari Dharma wayangan baik. Egat manusia orang kuasa, kang kuasa rawi sesa, kang kuasa orang ijini. Sang kuriang maka awalan, gudak-gudak pada yang sumpi, rasa edan ma penasaran. Yen durung laksana diri, yen durung laksana diri, yen durung bae laksana diri. Kok esuk ngali maning ngali ning desa Yen iki eman katon emani, yen sayang katon sayangi, yen sayang bae katon sayangi. kok esuk ngali maning ngali ning desa Krimun lo sarang. Mega mendung ning awang-awang, terenggiling kandang sisiki, tega mendung beli tega nyawa. Kelingan baik kenang imani, kelingan kenang sayangi, kelingan baik kenang becike. Ayo Apa penuh? terasa madu, mau bicara terasa malu, mau bicara terasa malu, mau bicara terasa malu. Anak Bapak bocah soe. sing ditembangi, Ibu Caswi makan hormati minangka majikan sing paling emak. Bapak Nendi sing paling sayang majikan, Ibu Caswi, Ibu Hajat makan hormati. Aja lima selawase,
aja lali bae masuk umure kelingan kula kelingan bae kenang kelingan kenang sayangi kelingan bae kenang becike melodi kegetan kembang merang masa pucuk kan bapak hajat bapak nendi tiwas teman makrasa kleseda hari wong demen krasa klese dan ibu jasmi ibu hajat maka hormati bapak hajat maka hormati ibu jasmi sing ditembangi aja masih ibu jasmi aja lali masa umure aja lali masa lawase aja lali masa umure aja lali masa lawase mama esan sing paling mandos kertas mama sandi sing paling sayang bos kertas aduh bos kertas aja lali masa lawase aja lali masa umure ates gandul ning sorlongan karo sing duwe tongkol balap saya bos tongkol balap sing paling sayang bos tongkol balap yen eman makatone maneh yen sayang katon sayangi yen sayang bae katon sayangi bapak hajat dalan-dalan bapak nendi sing paling sayang bapak hajat sing ditembangi bapak hajat bapak nendi bapak hajat sing paling iman bapak nendi karo ibu caswi ibu hajat gading sing hormati ibu caswi bapak hajat ibu hajat sing paling iman sing paling sayang aja lali masa lawase kangge bapak hajat sesampune matur kesuwun bapak nendi bapak hajat sesampune matur kesuwun yen eman katon emane yen sayang bae katon sayange apakah watak watak yen kawat makanggo sampiran bapak nendi sing paling sayang bapak hajat yen tali bae kelingan bae yen bengi kebayang bae hari wong demen pengen kelakon Baik rekan di Sumatera Selatan, selepas acara atraksi sesingan masih dilanjut dengan satu program saja sajian atraksi yang terakhir ataupun